le mishing hian dam chan kan ni nge kan dam chan pe poi mo de maya an ko po hian kan speaker hian dam chan di la de po puani kan soi du chu Bible zirtin na chang hian kan dam chan chu chu mi ni ting chiang takin nei ziak lawa ma se kan kau san na sa ho mithiam ho pathian mi ho in an lo soya mi mang hen kan chang mai nge o Westminster Confession an tia ta khan mishing dam chan hi mishing nun chan hi toy te sentence ka din no chang khom maya ka du lai mai hei hi soi de fo chin ani Sudan Dadana Chuan, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. The main purpose of man's life is to glorify God and enjoy Him forever. Inia Mizotong Chuan, Mission Dam Chan Chu Leia Amo, Vanapo Mission Nun Chan Chu. Asiam tu pathian fak le choi moya mane na chatua na len du na ni ti te pon kan le ting theng we ka choi le dai la Asiam tu pathian fak le choi moya amane na chatua na len du na ni ti na no da ni chu chale ka sia chan chin cha sil ti te kha khai khom ta ka ni tu sil ti te po sab se ta ti mai teng me chang chuan pathian fak le choi moya amane na len du na chuan atel fai ta ka ni kha tối nay cần share đủ chuan tu na po kan dam chan chu pathian fak le choi moi turin ama ne na leng dun turin kwai tan nong te chumi chu kan dam chan kan lo zo lo chuan min siam tu min siam chan kan che langa mi sing dam mar che kan nan ti ka khaloni lo ni moi le mai te ro to glorify God and enjoy Him forever. Amen. Amen.